Good evening, ma'am. Mukrumdari notice window TV ki dialogue meeting tabi ba puna mapu taram no okchuri ngase khoi ki dialogue ki khana nei jana bi damakta pukhachuri ba topic si chin state of Manipur error or blunder khoi Manipur nogi khoi ki India gi Prime Minister Narendra Modi gi magi vision program da khoi ki 2047 kumjali singani gani futare pawbada India se develop oina bi thamako pandam da khoi ki chaw khraba sigi pandam sigi vision document da North Eastern region asi 2047 fawbada chawkhatpa lamdam ama oina begi pandam da NEC North Eastern Council Vision 2047 haina semakan asan ba khogi meeting ama thamakan da sagalakpa port sidai da North Eastern haiba mafam sidai da macha khaina khangana bai tamakta iba sida yamna khogi chayet na port amakhak la iba si cookie chin singsi chin state of Manipur dagini haina iba thengna ki basini masi haidi ba khogi chapter 3 sig document sig draft sig chapter 3 gi art culture and natural heritage ki brief introduction paragraph se yaurisi mamang matam kya dagi akoi gi northern region sida immigration mayam ama lakhiba koi gi tibeto mongoloid chin yunan dagi hadi china dagi mizoram da yoksilakiba de upper assam eastern dagi myanmar da lakhiba loina adum upper assam sida myanmar faura kanda ahom sing lakhiba duga kwai dagi maru oiriba huzik khanagadoi topic ka bukachari basi category number D say da thamisi the cookie bracket manunga chin from the chin state of Manipur cookie chin singsi chin state of Manipur dagini haina ikibasini masigi matang da chief minister na akogi amna athuba initiative duga react tawduna akogi dona minister da haidana appeal tawgana masi yade na ranbinin haibadagi budo tawkibe wafam dilaire aduna hiram masida akoi tongan ba mamangi akogi thengkhang kya dasu puwari lane isilambagi maming thonjinbagi wafam kayam wathuk ama akogi tongan masi vc gi tax sing da lane isilambagi adagi airport maming thonjilambagi aduga akogi health card sarakpada tongan wafam sing isilambagi mayam ama che ne ba mayam am lady leptri duka ngarang ngasi maksi phongphong sana mesigi NEC vision gi 2047 se lane sila ko ponam lady si withdraw budi tawi wa form se lady aduna hiram maswai sta mesigi awang bathak da sema iba akoi gi kano sida vision draft se sore ibasi it's just an error na traga blunder swai areas da khana nei ne bidam ta fukachapa koi gi topic ni hiram sida khana nei na bida saru yabina bidam ta koi gi studio do generation lai bidi bisi kai khumna jari ba za hum ahan bada oza M Tombi president si Sena oza taram okchiri ani sub the election bidebasi kai khumna jari ba oza Ashang Kasar president forum for restoration of peace Manipur oza taram okchiri loina election bidebasi Dr. RABI advocate spokesperson MPCC oza bu notice window gi studio taram okchiri oza khoi ngasi gi dialogue gi kano gi round chi chatha baja hawjiding amang da hiramasi gi mari leina notice window na khoi gi semjaba report am khaktang hana meeting taminase It is very irresponsible to put this word cookies in of Manipur, which is non-existent at all. So he should resign. In the present, in connection with this document and statement written in the vision document 2047, in fact, we can say that this present violence in Manipur it's a handiworks of the double engine government, BJP in the state as well as in the center. Rural mati ama thamme duga khogi makha chathajarak pada marakta khogi semjab report se thamnabi tanjadu laujege ai han begi oina oza Ashang Kasar lakjege oza khogi handaki matang si CM na budi yam thuna react ta hodana masi withdraw ta khobegi draft se leire adubu masi yamna adum luba implication ne na adum thamjege maram di asingba awang ba thaki vision 2047 sida asigumba soiba lakpa si chauna conflict ama lakna begi macha ke dum oiduni masi yamna maru oi madudi asina achauba adum warama thola kadoni Manipur gi oina di huju husik leiri ba furup kanglu khaidok begi irangi achauba issue gumsu leiri bani maramaduna akoina sigma wafam ama masi lakpasi masi akoina India da lairi ba tongan community sing si karai de lakuno karino hawrapham kaino haben sing ba punamak si information se akogi center da masi khangpham thokpani sungjoi sodana khangpham thokpani si information mayam se du swice the draft request da masi gi khangdra bazala khangdana tawri bazala it just error oira bazala masi punamak lakpasi kupna yengsin ba mandi dakar oibraina khali implication se masi kamain thambiding han begi oina sir
ngasi akoina khangadaba ma khaklei sikumba maming hondo honjin tawba aduga sendo lamba aduga hapchanba semjanba haibase akoina kupna yengsandabagini Manipur da yamna thokraba leikraba mamangda akoina yamna thenakraba adugumba leibani aduga hanthak yamna laibak thibadi lan yamna sumaina Manipur gi situation yamna phataba kainoma tawna leiringai sida handaki adumaina vision NAC na phongba kainoda muka chin state of Manipur haina yauramba haibise mase yamna laibak thibani mase aingonda hairodi blunder haiba tare erosion nate thawaina adum tawge haina tawbagi mong male adu punamak tu mase central government state government da achauba mai thiba piba natraga madugi lapses haigadra conspiracy haigadra adum bo pot ama mami mogoi adubu chief minister Manipur na mahakna yamna thuna madu react tawdana natra mathang nate mayamna react tawbudum lei adu mayam su torakani maramdi chin state of Manipur ai se leite aduna ase mana khoigi lenga ki leader mo waina mana react tawrakanda hojik adugi di chumthokre haiba koina phangi adubu masi karamaina sikumba se thokpuno haibase akoina aware oigadabase chin haibase Myanmar dadi cookie haibal amuk khangde cookie sing sida Myanmar da chin state haina chin khangna bani moidi chin da kaino ching bani moigi kaino se adu da oina recognize taw bani adubu Manipur da amuk chin haibase akoi leite bo pot je karamaina yauram bano madu error tawe haibu potu di timing du chadaba maram du chadaba haiba tare ko aduna masidi hujikpudi hoi react tawdana chumthokre haire adubu asigumba potse sutho thoktriba thenadriba thabak amani haina haigido haijariba adubu akoina khangadabadi masi thokigani je thokigni abdi akoigi conflict aduga sanariba politics geopolitics punamakse yengba kanda masi plan ama loina lainaraga tawrakpa mongda tawrakpanena jat kaya mai ngamningai thorakani haibase masi akoina soidabadi akoina phap tagadaba amadi any department da civil gi da administrative ki kaino da relate oiba sigumba revenue commission ST ada de hairiba ichinaw mizogi cookie singje loina dum suna lei ado akoi chinaw maitei singna de ayamba engineer gumba doctor gumba da focus tawdana akoi sida de masing yamna su civil administration da asigumba department mari leiba punamak da de less way haijariba ado moi de sida de yamna moi doctor kaino engineer lomda thawayaw da bi moina de kaino lomda civil ke kaino sida yam focus tawbne na hoji akoi gi from the top to the lowest Manipur da secretary da Iran thotringe da leiramba potse kana na oirimbra haibda dum khallo like notice the su mohoi dum oi everywhere oibio airport da any civil da any department amada ministry amada tum chatpa da makhoi gi mi dum leiramgani masi gi advantage chaun da leibagi masi sumaina NAC da su masi sanarak pangamba pot ama se akoina thenai maduna mado akhoi gi politicians sing akhoi gi bureaucrats sing na mingna sing na thabak tawdabani aduna ngasi chin state of Manipur haina yaurame na hojik chumthoi haibwani hojik Manipur da su phajana thijaluba kanda thainagi mami mayam onthokpa senthokpa semjinba village mami po hongba mayam laikhre madu hongba kanda approve tabiriba ayaba pibiriba do kanano who are they haibdo masi thithokpa su change aduna history je yamna sento sinjin tawraga aikoina khangre adumaina akhoi maming pandrasu mayamna khangna badungai history aduda yauriba mami khangnatana khungi chingi maming phawbuda hojik sentowariba mayamse masi mam adu matamda kana na kaino oirami kari no oirami haibudu aikoina phap tabasu amu change aduna masi handak Manipur da lengak yamna akanbani haiba adugi party lengak leiribani center da leiribani adu karamaina tawna karamba matawna karamba mongda sumaina irone haina laina lawgadabano ko aidi ase phajana thikaladi ase gumba authority da su action lawpham thokpra haiba ki su ase karino hairaga masina aikhoida hena
war ama thokningai gi machak ama madu silakpani haina laweba silakpa khakta natana yaba oiradi moina overtake supersede tawraga potse moigi politics moigi plan se tahange haibale buko ana segumba oidaba leitaba yaroida potse heta sendo senjin tawraga heta provocate tawba natraga provoke tawba asegumba tawba potse di kana kana ama waisunu akhoi sigumba tawdabana di phabra haina ko ai site thamninge yam ngai ja khogi action se lawgadobani masi achongba kanoma tholakadobani mai consequences se duna action lawgadobani haba phajaba pham thambi duga sai matang se second round no som laktige ja aduge ani subagi sai oja tombi da laksedringai da khogi notice window tv ne semja bahira masing mai lena report am khatang khoi meeting taminase Tangka kaya ada Manipur ki history, facts amadi figure na singba kaya, chefong amadi, lari kaya ada aran bamong da fungdop gi thawdok kaya thokre. Masina miyang gi thamoy da khoi saw na han batana tana, lari mai thaba amadi ihau phawba dawkhiba mamang thakta laikre. Handagamu North Eastern Council ki Vision Plan 2047 ki draft da Chin State of Manipur haina palamba gi wathok amadai. Wafamasi Vision Plan 2047 ki chapter number 3 Art, Culture and Natural Heritage ki brief background haiba. Para number 2 North Eastern leri miyang sing marakta tongan Maiketaki, Miyoi Kayama Daktuna Kundaki Haiba, Wapungi Makada. The cookie chain from the Chin State of Manipur, Haina Padam Bagitoro, Anubau Atokasini. However, Agaski Tang Tramada, Manipur CM and Biren Na. Donor Minister Jyotir Aditya Sindhada, Asway Wapumasi Lotok Anaba Haiki Matungina. Planning Advisor Som Kamelna, Order Matokana, Wapumasi withdraw Taure Haina, Kondoki Lakre. Nimit asimaktada Manipur ki CM and Biren thagat rakpa postamata North Eastern Council NEC ki Vision Plan 2047 ki draft ta cookie chin from the Chin State of Manipur haina isil nambagi donor minister yauna nangnabadagi khudak ta draft adu withdraw ta hunkre hain thagalakre hariba pawasi national media ke ada factual error amani withdraw ta ukre hain report tam rakhi makatana Congress MP Dr. Bimolna mahaki Facebook account how keep a time fund the support of cookie armed groups to BJP in elections, then allowing the violence to go on for months, and now instead to be carved out of Manipur in NEC draft. Haina thagalakhi. Kamnungai ja sigi akoi so makatana oja to midilak che ja khoi gi inner Manipur parliamentary constituency gi mere Dr. Professor Bimol akoi jam na su thambi ki bese kugi khulai pai besing gi group ki support na BJP gi election da khoi gi mating pangba adudagi amu akoi gi hujik chathari ba thamayam jahi mayam hel jahi amaga thamayam helaba ongoing crisis system leiba adudagi amu akoi gi NEC gi draft sai da hujik se Manipur dagi Chin State haina mamu carve tarok to be pot na makag lak pe pose thambiri sai matang da waza lak tege karamba to pa akoina move amo oina sogi error blunder swag area se la kan da amo oina koni yeng be ai masida bema koi ge donor ministry gi draft ta koi gi nangi Chin State of Manipur na yauram basi yam line lo wudi chumoi ko mamdi masi administration ki thakta leba singsina masigi pot se thakta na khabu se ayamba masai akoi inauri asang no hai gre swai sigi pot sida masigi pot se makhoi me am da conspiracy toroga hujik state sida leba government se praja single leinariba mari sidagi kari karamba akoi gi sigumba akoi gi natto oidaba mayam si tawraga government siga prajaga nungsinaroi dagi haibagi ponamda oirodabadi oiroidi khangba Chin State asi Brahmada layeba Sang State asi Brahmada layeba aduna ina ngarang nahanju ai sida phamada ai haibidi yawre 2008 club khulai ga nunglai ga punchalaga sida ponama Manipur the labor cookie mayam sing reorganize tawraga KNA linkat mani asomna bi haibneba ko moina moi makhada bureaucrat officers singse conspiracy tawnaraga Delhi University so history the masigi porsi thokre hanak sumu tholaise purely masi conspiracy tawnaraga thokka polamani masi kari conspiracy tawrino na hargadi Manipur prajaga leiba sarkar sigi marakta gap leina na baneba asoba boma mamu semgot pa yana na pola baneba ado lai phamamna sige khoi ge Shinde Sahib Union Minister Shinde Sahib
aduga nangi khoi honorable CM aduga nangi khoi chief secretary Binit Joshi ko in timely khoi si clarification tawre ba aduga lena harba wahi sing ji lokthok da yana gare ba adu bo siguma poche khoi mamang su yam thengna gare ko ton Manipur gi khoi gi pari puri sing na thambiramba history the yaw mafam puna maming hong no tawgi adugi that adugi paring chatharak pudu ne ba sigi poche si yam lakhi bisu ai khoi siguma poche ista khoi na yam na khoi patience omina bisangi understanding lemina bisangi aduga khoi mangda tari ba pochi kai di kamai tor kono na habda khoi ki congress na su BJP the blame taw daba BJP na su congress the blame taw daba aduga poching ji khoi thingna mina bisangi ba aduga aranamido adu action lobo sangeba adu da mating punamuna pangbu sangeba issue che Manipur kanana issue da neba aina tawjal propose aduga just akhoi gi kano nangi donor minister draft taw da yawre aduga 2047 gi northeast ki developments tawgi por sai da sin state of Manipur haiba por si karigum yaksal lagadi si tawbi sina si khangani haibisi khangindra why not center of the state BJP government never decision number learn that after all chief minister ke discussion nam so in tone ba natraga so chief secretary ke taw kane ba natraga so governor ke taw kane ba that adu BJP ga tan ina adu ki information si dum lai ne ba si pochi khangna irang am sagana na wi po na taw se masigi poche masjid chena ba pona moksya Shiv Sena am di Manipur miyam gi magi dei thamjani mudi asi athu matam da masigu masi amuna tawdon action loba yam thaka legani aduga akhoi su hujik message da sigum maina moina sagal na government da khoi no onsel laga noi asoi ba ama mathi ba ta ba siri Manipur thugai ge na silap ko pona bane ba moi plan do continuous to bane ba adu tawrei ba continuation do adu gi kaino moina sangsel lai bane ba programming am da sangsel lai ne ba se khoi gi nagi khoi gi thangjing ji moi ipai pu na than thangjing ji moi thangjing on thokre wari bhai ko ton Manipur gi ayamba jaga khun 996 se when min thon langon daga ji mafam mahumari ni kaino ja asang ko moi tholi se ba sigumba dagi si karai de no si tholi ba mayam si matam dugi lakba government na si pochi phajana administration si lan na tawre haiba podu khangaga tawradi pai sigi pochi sang na lakba pot amane haba na sing arang khak dagi na te bese adura hujik sigi haina bi leira bane mo che adu lobi am na kan ba hai tare adu aina masi koki nau sing sida aina humble de aina nungsi na pin to appeal tawning bade na khoi gi state chin state to Manipur da na te Myanmar da ne noi kaw male adu ningsango aduga noi adugi potu da akhoi Manipur gi miam se nungsi na da na ba adugi kano to se masi to honinge yam ngai ja ai zare bidam lak chige ja hujiki matang se akhoi gi anda ki surak pasi yam na chong na misguide tor pa haitare swai gi matang se da akhoi center da masi gi information se atumba information se pidreba jala tawdreba jala chi drop tor pa da hekta toxin khrab jala swai gi matang se ma dum leire yam laina lawbi mong da sigumba soiba yada ba factual error haiba tare sigumba ma tholak pai matang se aduga oja sang su thambidi adai ko oja tombi na su thambidi na traga swai sta ko gi deliberately tawreba jala swai da chokba hana di ko gi geopolitics ke dum naina dana sigi mayam ama isu se dum laini chokba network ama leire ba jala kamai thambidi ngi masi ai koina Manipur dagi mapalam da satpa matam da koi India gi sauba city sing da satpa matam da koi Manipur si hek Assam gi part amadona koina Manipur haiba ka da Assam la haina haibadi jumi sahi kya Assam gi administration makha da koi si leiramba Assam gi part amoina leiramba aduga Manipur na state hot phang pati kui driba 1970 ga 1272 ka phangak pa adugumna aduga north east ta achaubi state ai Assam di oire na aduga Manipur apikpa state oibaga ekoi gi kitang recognition ama wat pi ba dongna masi ekoi da dam thoi ekoi sometimes ekoi na Sena da ga leiba kanda Manipur si currency chaliga hange sound da na dollar chali hai haibdi
आईगी स्टेट मणिपुर बु मसक खंगबीरक्तबा हाइसी मखोय इंडिया की जियोग्राफी फजन नैनदबरा अदुगा इंडिया की अपिक अपिक स्टेट सिंग नत्रगना मदु यामना मताइदा सिदाइदा लेबगी मिराई बिब्रा हाइना इखोय पुंगदो वारोवे असम की स्टेट अमदौना डिस्ट्रिक्ट अमदौना खलंबा अद्वाइ फाउदा इखोय वारोदेबा ममते ओ अखोई मतम कुइना असम की नॉर्थ ईस्ट की सुमाइना लेरंबदगी खाइदोरकपदु हाय अदो हौजिक टॉप टॉप अखोइना पनबदा ताबदा अखोई यामना नुंगाइतबा पोट अमा हाइबा तारगदी मणिपुर बु अखोई चिन स्टेट ऑफ मणिपुर हाइना हाइरकपा हाइबसी अखोई इंडिया की इंटेलेक्चुअल सर्कल सिंगना मसिगी विजन 2047 सी चुंगना लेमेन लाई लाई सोइजदबा खुलक मरकता बाजार द पोट जोलगा लेबा मी सिंगना सेमबदी नत्तेब यामना वेल एजुकेटेड पर्सन सिंग एंड रिसर्चर याम मरम साबा मी सिंगना सेमी बने मसिदा एखोइने उबा याबसी पोलम अनि अहम उबा याब अहानबदा मसि तसेंगनमकी मदु मखोइना कईनोगे सोइबदगी टाइपिंग मिस्टेक इरर ओइबदगी हाइगन लौगदोइब्रा टाइपिंग मिस्टेक इरर ओइबतारगदी मणिपुर से मणिपुरा आइना नमखिबि याब इम्फाल सी इम्फाल दी ने नमखिबि याब स्पेलिंग मिस्टेक समटाइम्स ओइबि याब नत्रगना इवन मणिपुर सी खिदंग स्पेलिंग वर्ड लेटर द सेंबा याब अदुगा थवोइनमकी चिन स्टेट हाइना हाइबदी चिन हाइब वाइसी क्रमाइना इंडिया की पॉलिसी दा अदुबा नॉर्थ ईस्ट की विजन अदुबदा क्रमाइना तो वाइसी मखोई आइडिया दा मखोई लाइनो मसिदि अखोइना टाइपिंग मिस्टेक नत्र याम इसम सम एरर अमनेना हाइना लौबदी लान गने खले मदुगी एग्जांपल हाइजगे मतम ग्रे ममांगदा इवन एयरपोर्ट तब लंका हाइना सुंगथोय हैना हाइक्रिबनेब लंका हाइना अदु नतना अतोप अतोप खुल ममिंग थोनबा हौजिक हाइबिरि दुनी अतोप स्पीकर सिंगना ममिंग मकोई तोंगान तोंगान खर लेरे अदु ओइबा तारगदि मणिपुर सी थवोइनमकी मणिपुर सी कईगुंबा खर ओंथोक्तबा यादि हाइबगी मिशन अमत तौरबा हाइबा खोंजंग अम लायबा मसिदा अमका चिंगमरिसे कईगिनो हाइबा तमरा अखोइना ममांगदा अखोइगी मसि पुथोक्ता यादबई पुथोकपनिको अखोइगी एनआईए की कोर्टा जून की तांग 2019 दा एनआईए की कोर्टा एफिडेविट अमा सपोर्ट तौरगा हापा मतमदा ऑनरेबल होम मिनिस्टर ओइबा अमित शाह दा ऑनरेबल होम मिनिस्टर हाइना एड्रेस तौबा चिठी अमा इबसी एनआईए की कोर्ट इम्फाल दा अखोइगी यूकेएलएफ की चेयरमैन हाइबा तारे यूनाइटेड कुकी लिबरेशन फ्रंट की चेयरमैन एसएस हाउकिप से शू ग्रुप ऑफ कुकी यूजीज मणिपुर हाइटारे सिगिसना पीबा स्टेटमेंट मान पीबा एफिडेविट हाइ मसि अखोइ एसएम पार्लियामेंट दसु यौख्रमनि मसिगिजे मसिगी मतमजी कमाय तौगी गयना जून की तांग 10 2023 दा मसिगी इंफॉर्मेशन चेस एफिडेविट से अखोइ फंगबदगी पार्लियामेंट दबो यौख्रे मसिदा हाइख्रिबा कंडीशन सी यूकेएलएफ की चेयरमैन शू ग्रुप का तौनकी मतमदा बीजेपी का मखोइगा शू की अंडरस्टैंडिंग तौनबा मतमदा 2015 दा अखोइगी ऑटोनोमस डिस्ट्रिक्ट काउंसिल की म्यूचिंग खर कहनग्रे यानबई मतुंगिना 2017 दा बीजेपी की अकाउंट हंगले अदुगा 2000 सुमाइना मरक तलाक पकान एमपी इलेक्शन दा सुमाइना मागी ग्राउंड में मसे इरे मसिदी मखोइना बीजेपी की लीडर सिंगना इवन होम मिनिस्टर अमित शाह ना नत्रगन मसिदा अखोइगी असम की चीफ मिनिस्टर हिमंत बिश्वा शर्मा अदगी जेपी नदा यामना मरु ओइरिबा बीजेपी की लीडर सिंग मखोइ ममिंग बाइनेम पल्ली को मसे सिगिसिदा डिनाइ तौदेब दैट मीन्स मखोइना मतमरा कुकी सिंगी हाइबे तारे कईगुंबा खर पीगनी हाइबे थाजबगी मतुंगिना नखोइ इलेक्शन दा बीजेपी का हल्लु हाइबगी वाफम थमने याबसि माने क्लियरली हाइरेब एनीवे मस सुमाइना हाना लेग्रे बसे कोई मतम क्या ममांगदगी अखोइ पुथोरे से फंगबदगी 2023 दे हाइबे तारे ममांगदे फंगमदे सुमे कोइ अदु हौजिक लेबा पोचिदा कशु नतबिदा मणिपुर की से यस कईगुंबा ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ना मतम साना रिएक्ट तौबा नत्र कंप्लेन तौबा सि तौंद्रगदे नमसन तोइने को मतम साना रिएक्ट तौबा सिदी वेल एंड गुड बसिदी फैयबा तौबा तबु सुमाइना मतम साना रिएक्ट तौबा यादबा तौबा फंगौरोइदबा ऑफिशियल की इंडिया गवर्नमेंट की सीसा कयादा सोम लाखिबा तारगदि इंडिया की हिस्ट्री इंडिया की अचौ अचौबा अखोई याम प्रीमियर ओइबा यूनिवर्सिटी सिंदा मणिपुर की हिस्ट्री से तोंगाना इरगा लाइक ता हैबगी वाफम लाएबा इवन बेंगलोर की द लाखरेबा अतोप अतोपा सेक्शन सिंदा लाएबा दिल्ली के जेन यूनिवर्सिटी की वाफम लाएबा अदुगा
Manipur ki pak chau si even square kilometer something 800 700 swai phok to ni lak padagi swasambura ma lak padagi pha na jail da leiba khot pa yauri ne that means masigi kai ho ba tek tek tau ba se masi aikoina kari gino hai matamda masida thawaina maki India lengak maroina hojik paliba government India government asina indirectly madu support tawrabra haiba chingadam de yes chum support tom da bu siyai makoina ngasai section dam ne haibe tawu section da ba error amani haibadi yadi haiba tamda kaigine chin haiba wahi se chin state haiba se exist tau tau pot lama makoi ni imaginary ama frame tau rabra masina ta seng nama ki kai gumba khra advertise tau ga masi puthok pa sum hau rabra foundation nama muslim tau ngai gi foundation nama hau ribra nat tagana ta seng nama ki masum ba wahai ama langjal laga manipur da laiminai bu phurup cha singi makta irang ama another hanagi incident du kau thon ga another violence am thoga manipur si unrest oiba sisela sanama piga doi bribe ja section da biya di anu manipur praja punamak aikoi punna sanghin minarga hauji ki se choi ni si maram ji kari no ne komna thiduga masi befitting punishment ama pifam to eba nat ta ga di yai khangna isam jam no choi bani ai na lai khaga di hayung mathang da manipur ji balma manipur ne tholaka de ko ya ga da ba ana masi di chap chaba legal action ama masi chap chana myam khangna lahoba tangai fadai wa pham si thamja okay sa yam phasaba zagi observation thambi yam phasaba mot phongtopi e oja sang sa lak tige oja ko gi action thuna lokola website medi mamangi round so jana thambi ke makha ta jara ke well and good ko gi oja kanuna su jara bina su thambi ki oja ko gi action phajana lokhot bai matang sene lak du se hoje ko gi withdraw tongna budi high kri high handa ki khong kano simu to tanfam simu su mamang du se ko khudam moina haib da anglo manipuri war se ko gi thok te na ko si ma sama ngna du mp rai sabag mp ko gi lesemba sana jaw bana so sana thamgi ba legim sum thok te na anglo cookie war si haide bai anglo cookie war si su ko gi retired army colonel bj chinjin adum ibani aduga ko gi sige expert si sumuna dum oirak pagi mawong ni puwari sige ko gi makem da chat khine bagi haiba tare sigi matang staida su kari gi akoi dum to khanga ba ko gi sida kanu yung gi matam da ko gi get sida yung dana khotana myam taw gi du da kemta haide taw de su haira kan tolerate taw lai mawong si dum uyaduna sakana swai gi matang sidi lokhole haira ga su myam na pa mawong du de dum yaude mawong dum dai yam phachana pershu ta honi swai matang se kamai thambi ding hosa akoi gi hairiba akoina nainariba punamak se akoi manipur da angsai su panjare ahanba maksu oite sigumba mayam akoina thokiba dum kharadi ure dubu yamna angak pa hebdi hujiki marangi nahangi thokpado sai manipur da spelling shoi pa nataga karino ma soiradi khara madu irone haina akoina mong ma da lobu ya do si the Chin state of Manipur haibagi lairamdabo sulai lairamdabo podama sum laihalakpa thorakpa haisidi intentionally tobra haina su dum akoi lobu yai tawdabu hoje nana somna haibireba hangbireba punamak se akoina thokpudi thokre adu thoktaninga aduga hoje Manipur gi chathari ba lairiba punamak ase system ama akoina madu hongba ma reformation ama akhoi targa lei maramdi hojik se haiba kumna akhoi gi manipur da leiri base akhoi gi government pairi ba bureaucrat mayam se magi haijaba khangjaba lepaki kanagadaba lepaki wakhanda mayam gi tanaraga mayam gi idea da madugi wisdom da madugi losing pangal da ai lebak semge thabak tauge thabak tauri haiba office da family haiba mayam se asikumba lepaki akhang ahai sing lepaki interest lepaki kaino identity da khoina thabak tawba ngamki da ba leiba ngamda ba haiba tare mamingi da loina to sum tolop charaga so mina instruction tawba haiba da ayamba khoi se chatan na lei sister go masigi factor achaupa khoi da lei masi hongba ma changi khoi manipur lenga ma lei party de any party oisunu lengak lei akhoi leingani lamdam asigi mi singna kari pambra kari gi phagadra kari haigadabra haiba lomda akhoi na madu system da madu gi identity da akhoi thaba tawgadabane ba hojik sidi akhoi madu ngamdaba amakhak lei ba ko adum pressure piraga mina hairaga tawbo pot ama akhoi gi da madu gi revolving ama revival ama chatli ba ko aduna amuk
karino factor amana akhoi ki yelhomi machine any bureaucrat ogera officer ogera secretariat office da phamba kanda aigi aina family base aigi people ki leba ki aduga ai mayam ki seba tawgani haiba wakhal lomda phamba ngamdaba phamdaba sum magi personal ki imung ki lekai ki karingba magi dikne personal ki iko amagi kana ninga credit ki natra popularity oininga gi da official mayam se yauri ba khoi da ko asigi problem amasul lei aduga ama ahum suba factor amana kari tobra hairaga yam haigani mi yam phagani lari yam na haigani officer oiraga mi na nga khara piraga kari gi khara wanom laga heta madu da chatpa aigi leipak sokadara soloidra aigi people da madu kana roidra kana dra haibulom da vision da thabat tawdaba asigi pochen ne akhoi da loina yom salaga go ngasi ngasai hojik kobrung ching se yamna history oiba se maitai sing amarom da hojik changsan ba ngamdra ba kumani tamna moi kaino tawrakre sonda thanjing ko adugi kaino mami onthoi even khoi gi history phobada lairik ta so nahan amara akhoi last textbook ta so kari da so irang mayam thokre maming da hoji hairi ba ngasai gi veng wang adu ada haiba kampopi district chalo bisempur chalo akhoi gi kaino churachambu chalo more chalo ko akhoi gi indigenous oiba maming amphoni yaudre ba moi gi magi tawni buna bakse mase mamang gi government na so hoji government na so sum yengsalaga leiba sidi chumlo tawdabu akhoi gi problem se ngasai na haiba se politician singsina decision making body ni authority ni haijaru su fill the paperwork the file the madu administration gi kaino gi root madu gi foundation du de akhoi gi bureaucrat akhoi gi officer singsine abako akhoina aduna ngasi nana hairi ba aduga ngasi moina smaina thopong tawriba punamak se kari gi no hairaga akhoi gi people sing manipur gi people sing hai tare yelhomi naga macha oigera maite oigera ama oigera pangan oigera manipur akhoi leimina rimba gi mihun per se moi khange abo moi khange handa amarom da se thonglaga mayam maite mayam su mikap thokpa se pharabane lan se thoktadana chahi kun gumba leiramba ko sum pra loirabane sena haibada se sena dum ai platform da hairage loirabane pra loirabane chahi taramanunga village kya kro tawe emnoma village kya leire khun kya kaino tawsale lam kaya kaino tawsale mi gi market kya chaukhale moi lam kada chale pasha kya paikhale imphada amma da benefit area da lam hangba mayang kaya lesson khare haibse akhoi gi mi singna se kok thada deb secretary da commissioner secretary deputy director haibale ribudo ma table du da pasha kamai lakani kamai na tawgani numi pung mari kamai tawni haibu wakhan da leraga pung 12 da lakani pung ani da yum hangani mi una akhoi gi mi una balakani ko ai thabak le chile hai hanchi lakani akhoi gi mantri oiriba mla oiriba singse asiku ba social worker akhoi oja akhoi mayam activities mayam tananing de intellectual tanan de academicians tananing de akhoi na lapo kanda ai masana ai adu tawe hai na mantri mando singse akhoi unaning de ba lawba mi singse kana unaning e karba tau business tauba senkho gra gari afaba tauba aduga masai thika gra tauba pesa tauba singse mala kani haire du chalo ma hala thika da singde priority pi mantri oiba mla oiba director oiba secretary oiba se madu toro haibnate lebak semkalo haibne bajar semo haibne people semo lebak semo haibne nation se state se protect toro haibne tuglago haibne ba moidi madu gi wakal on the changre Hela ga ai misu putoke ba hoje mete oiresu naga oiresu chingmu oiresu mantri oiriba MLA oiriba politicians petotik oiba wakhan yabe batama khara phunera badam ai roina polokron de putoroga ne paro toroga chei paire ne nanda nishata be singa naro singa khara phudra madu mo tawning ya ai khona mantri unna se MLA unna se je lepa ki na khodi paisa ni banate ba akhoi de nomo ho unna ning de ba ha aduga Kro pa ba thikadra mala haredine get the meet hamlaga wari kari what is this lepak su choto khale madun mantri ki tamana tawamani secretary da IAS officer leba mete macha aphai ching mi macha khara ko masak khang da ba mai mathau taw da ba paisa pi da file thadok da ba cha tharaga adu ada tawro hala tawraga ad ukhru da kari wali chasami da kari wali teno pa da kari lori ni da kari tawre study taw de ba tawde ba book thani ma taw le re ba
मसे कना एक्शन लौगनी लेजिस्लेचर लेबा politician सिंग लौगना बनेबो अदो ओन तैना द politician का मोइसे हुजी की लेंगा तो चाइबे वानते अखोई की नेचर हाइबने अखोई की मीसे मासे द प्रैक्टिस तो ले रे बको कमाय तौनी मान एक्शन लौद बमी दो लौद बी द मोइसे एंगल अमद समनरग लोइना चमान खरेबो सेक्रेटरी दा नोमद लोइद ब थबक तो हफ्ता म चंगेबो हफ्ता म द लोइद थबक तो था म चंगेबो था म द लोइद थबक चहे म चंगेबो करेदि चौखकनी मीदी 24 वर्ड चाइना के आदो अदा की गो अखोगी ना करी नौगनी कई से तो फाइल मचा मदा चाहिए हम चुम न तालदे करे लेपक चौखकनी ये ऑफिस मरम कायदे होजे एमएलए सी मंत्री लोइन ऑफिस तो फम बिरो ऑफिस तो फम दे से हायरगा अखोदा मुल मा फते हायगदबरा आइना हायजे लेपक नुंसिबगी आइदि लेपक मणिपुर मचा मा ओइना हायबने मासु मणिपुर मचा ओइरेदि अखोई सिस्टम दो होंसे अबा को अदु नत्रेबो हुजे अखोइना तौरिबसे अदुना लोइनमक से सोइबल असिक वाइना हायबसे अइ महै तौ तो हुराम अदु चैबे साबु नते मसिगी सिस्टम अखोइगी मीसिना सिगी नेग्लिजेंस मसिगी द अखोइना लाइना लौरगा सिगी सिस्टम द तौबदिगी मीडी यामना सिंगना को मीडी यामना सिंगना मा कदाइ द सोले कमाइना फागनी कमाइना मसे तौगनी खोय कमाइना चोकनी कदाइ द लान थाकनी हाइसे मीडी तौरखरेबो तौरपो पुनमकना ngसिदि योमसलगा हा ngसिदि करि थोक ngasi करि थोक क्या अमरोम द पॉपुलेशन से ख्वाइदि यामसे करम जातिनो अदु वाय थेनब ngamde हा होजे चटप ngamde तौब ngamde पुनमकसे आइना हाइनिंगबदि अखोइगी मीदा मेकअप थो प्राइटोट्रिक ओइबा यामना डिग्निटी लेबा आइडेंटिटी ओइबा यामना लेमना करि आइसरा पर्सनालिटी ओइना ऑफिसर ओयो मंत्री ओयो पॉलिटिशियन ओयो प्रजा की सेवा तरो अदु अदुंग बो ओइहनिंगे को अदुना ऑफिसर्स इन डिपार्टमेंट लेबा पुनमकसिसु कौखलगा ओरिएंटेशन द सेमिनार कंक्लेव तगाले तमो ले मंत्री सिंसु एमएलए सिंसु अमा अमा हाइनब मुहुतने पुलप पुलप फमिनर था खुदिंगा पार्टी खाइदबिदा बीजेपी ने अदुने अदाने कांग्रेस ने खाइदबिदने पुलप पुलप फमिनरगा लेबाक से कदाइ द चली कदाइ द वाली कदाइ द तौरी हाइबलोमदा कंक्लेव से तोइना फमगदबने मादु तौदे बहुत अदुना अखोइदे यूनिटी लेते होजे मीना लान तौसली मीना अदुगम तौसे चीन स्टेट ऑफ मणिपुर हाइरी असोंदना अखोइना करी तौरे पार्टी अमगा पार्टी हुनरी मी अमगा मी अम हुननना लेरे अदुदि मीदी खुपाक फुइदो से असिलोमदा फक्तासे अदुना मणिपुर प्रजा खुदिमक लीडर खुदिमक अदुगा अखोइगे ब्यूरोक्रेट ऑफिसर्स पॉलिटिशियन मयाम से पेट्रोटिक ओइबो वाखंदा थबक तौरदे अखोइ मणिपुर द कदोइसु प्रॉब्लम लेरोय चौखटपना ममांग थागनी हाइबसे अदुगा चौखटपदगी मतुंगदुदा अखोइ नुंसिनबा इंथबा पीसु यूनिटीसु दुम लये हाइबसे वसे कहनिंगदे ओके याम नुंगाइजे यामना अचुम मंगनी अखोइगी हुजिक ओइदिबसे मचा मचा दि हुजिक जान सम पनबिसे याम दुम उरग लेरे हाइबदे अखोइगी पावर से पाइरा कांदा आइगी फमसे तगदि थौसे कौतो ऑन बेनिफिट लोम सटकिबे पेट्रियोटिक फीलिंग से याम वालाक पदुना मरम मोइरागा ngasiदी लेबाक से अखोइगी मेला तारक हाइबा तारे अदुना सिंग सिम मुसम याम थोगला इबसिंग पुकनिंग अखोइगी थमोइ सेंगना तुंगी विजन जे साना उनै मा लेबाक सिगी मयामगी कमन कनोगी कोस्ट हाइबा तारे सिगी फीलिंग से याउना तौद्रगदी हुनोस ngasiगी थोइबेसे हेने फिबम हेने मयाम सोक्चिलकन हाइबसो कोइ सोक्चिलो हाइबसो हाइनिंगाइ ओइदे अयो जा तुमिदे लाक्चे जा हुजिकी मतंग से लाकांदा कुछ ngasiगी एनएसी की ड्राफ्ट सिदी लाना कोइगी तौरमबदगी सी कोइगी चीफ मिनिस्टर नाम से हाइबदगी विथड्रॉ तौखरे सुमाइना ममांग दा तौरकपा तौखि मयाम हुजिगु सयेतनरगा लेरिबा मयाम से जो कुदक याम तुना सेंदोकपा चुमथोकपा अमदि दरकार होयना खली मरमदि कैगिनो हाइ कांदा कोइना चुमथोकपा ngambagi wangmada चटखिबा तारगदी मदुदा याम चावबा एम बेरा काबम सु लाकनी खली कमाइन थंबिदिङो जा अजाइना टाइम पर ऑनरेबल सीएम अखोई शिंदे साहेब अदुगा अखोई बेनिजुसी अदुगा ड्राफ्टिंग की हुजकी लेबा पोतु लाले खोले हाइबगी सेमदोकपगी तंजाम ख लौगिबसी करिगुमदा अतै अतोपा सुगुम्बा अखोई स्टेट सिगी ओइबा इंडिया की ओइबा करिगुम लागुंदुदा लाना सुम अखोई सिगी पोसी तौरिबा कंस्पिरेसी तौरिबा मिसे मसी अखोई सकाना लेमना लेर मोइना खले थिगलंगनी एक्शन लरकदो माले मानदि मसी अखोइसु एक्शन लो हाइनिंगी को अउगा से कनोनेबा अखोइगी फ्री मोमेंट रिज्यूम से 1951 दा अखोइगी इनिंग थौना थनमसिंग से सही निफु यांखै हुंफु से पूरा अखोइगी अइगी लमने दि हार समन खादा हाइतारे ने को
ꯑꯗꯣ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 13ꯗꯨꯁꯨ ꯃꯇꯝ ꯑꯃꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯕꯤꯔꯦꯟ ꯌꯥꯎꯏ ꯑꯩ ꯌꯥꯎꯏꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯅꯔꯦꯕꯜ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯁꯦꯝ ꯒꯥꯏꯈꯪ ꯑꯃ ꯇꯧꯔꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯐꯦꯟꯁꯤꯡꯗꯣ ꯀꯤꯂꯣꯃꯤꯇꯔ 13ꯒꯨꯝꯕꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯝꯗꯅ ꯈꯥꯍꯜꯍꯧꯋꯦꯕ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃ꯭ꯌꯥꯟꯃꯥꯔꯗꯒꯤ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤꯡꯁꯦ ꯅꯪꯒꯤ ꯆꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇꯒꯤ ꯂꯥꯛꯏꯕ ꯀꯨꯀꯤꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯅ ꯃꯣꯏꯕꯨ ꯇꯤꯟꯅꯔꯒ ꯊꯕꯛ ꯑꯃ ꯇꯧꯅꯕ ꯍꯣꯠꯅꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯆꯥꯏꯅꯥꯅꯁꯨ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯃꯣꯏꯗ ꯋꯥꯈꯜ ꯈꯟꯕ USAꯅꯁꯨ ꯈꯟꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯁꯦꯟꯐꯝ ꯑꯆꯧꯕ ꯐꯣꯔꯁ ꯑꯃꯒ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯍꯦꯛꯇ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯀꯩꯅꯣꯗ BJPꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯅ ꯂꯥꯜꯂꯦꯁꯨ ꯍꯥꯏꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯈꯔ ꯂꯣꯏꯅ ꯏꯟꯚꯣꯜꯕ ꯇꯧꯋꯦꯕ Shiv Sena ꯃꯤꯌꯦꯡꯗ ꯀꯣꯡꯒ꯭ꯔꯦꯁꯁꯨ BJPꯗ ꯉꯥꯛꯇ 인ꯊꯣꯛꯑꯒ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯄꯣꯠꯁꯦ BJPꯅ ꯁꯣꯏꯍꯟꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇꯦꯕꯀꯣ ꯌꯥꯝꯅ ꯔꯤꯌꯦꯂꯤꯇꯤꯗ ꯉꯥꯡꯅꯁꯦꯕ ꯃꯁꯤ ꯑꯗꯨꯒ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯇ꯭ꯔꯤꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤꯗꯤ ꯇꯝꯄꯥꯛꯇ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯌꯨꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯗꯤ ꯃꯩ ꯊꯥꯗꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯊꯨꯒꯥꯏꯕꯁꯤ ꯇꯧꯗꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯈꯣꯡꯖꯥꯝꯕ ꯂꯩꯀꯥꯏ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔꯤꯁꯤꯗꯤ ꯄꯨꯔꯥ ꯇꯝꯄꯥꯛ ꯑꯣꯟꯈ꯭ꯔꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯂꯝꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯌꯣꯜꯂꯤꯅꯦꯕ ꯂꯝ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠꯇ ꯕꯤꯂꯣꯡꯁ ꯇꯧꯅꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟꯗ ꯂꯦꯟ ꯕꯤꯂꯣꯡꯁ ꯇꯨ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯣꯔꯃꯦꯟ ꯀꯣ ꯈꯨꯒꯥ ꯗꯥꯝꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄ꯭ꯂꯣꯠꯀ ꯌꯣꯜꯂꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯡꯁꯤ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯃꯔꯨ ꯄꯨꯀꯣꯛ ꯀꯣꯛꯕꯅꯤꯅ ꯅꯣꯡ ꯆꯨꯔꯒ ꯃꯗꯨꯒꯤ ꯂꯩꯕꯥꯛ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯗꯥꯝꯗꯨꯗ ꯆꯦꯟꯊꯔꯦ ꯗꯥꯝꯗꯣ ꯊꯦꯟꯒꯠꯂꯦ ꯂꯥꯏꯛ ꯗꯦꯠ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯔꯥ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣꯝꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯤ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯩ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯍꯥꯏꯅꯤꯡꯉꯦꯀꯣ ꯔꯥꯖꯅꯤꯇꯤ ꯗꯣꯜ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯃꯥꯡꯅꯕ ꯇꯧꯔꯤꯕꯁꯤ ꯃꯁꯤ ꯐꯖꯅ ꯃꯨꯟꯅ ꯈꯪꯉꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯗꯨꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯦꯡꯅꯔꯒ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟ ꯃꯇꯝꯗ ꯏꯂꯦꯛꯁꯟꯒꯤ ꯑꯣꯏꯅ ꯇꯧꯅꯁꯦꯕ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯁꯤꯗ ꯇꯧꯔꯤꯁꯤ ꯌꯥꯝ ꯁꯦꯡꯅ ꯍꯥꯏꯔꯒꯗꯤ ꯀꯟꯁꯄꯤꯔꯦꯁꯤ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯕ꯭ꯂꯟꯗꯔ ꯇꯧꯅꯕꯒꯤ ꯃꯃꯤ ꯇꯥꯏꯌꯦꯕ ꯁ꯭ꯄꯦꯂꯤꯡ ꯂꯥꯟꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯋꯥꯍꯩ ꯑꯃ ꯁꯣꯏꯕꯅꯦ ꯍꯥꯏꯌꯨ ꯅꯠꯇꯦꯕ ꯌꯥꯝꯅ ꯃꯄꯨꯡ ꯐꯥꯕ ꯁꯦꯟꯇꯦꯟꯁ ꯑꯃ ꯆꯤꯟ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯑꯣꯐ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ 시부 드랍트도 야오리나 하이바 보시 가나고는 proposal 가나고는 드랍 approve 또 간다 드랍 아이비시 approve 또 엄청해봐 just as a president 아이는 그냥 농각 하는 것 같다 아그 오피스키 마ям시 카너 간다 드랍 또 간다 파리가 아두이 포도 미ям나 따버도 야르니 보시 그노도 public property 오비 야르네 간다 approve 인 하는 타도 이네봐 아도 지키 보시디 चुम्नदे नतेबा 2047 की डेवलपमेंट्स की BUO प्रोजेक्ट नेबा याम सोबा अदुसु नेशनल हाईवेज अखोई की सुपर इंटरनेशनल हाईवे सी एशिया की कंट्री कुनगनी तो कुलुम दो पावर सतोई नेबा अदुगा अखोई एशिया की हब सेमकदोई नेबा अदुगा अखोई अहुम सुबगी स्टेटस ता लेइननबा नरेंद्र मोदी की अदुगा लेइबा सरकार की अदु मयाम चाउन मंगजबा मंगलाल नेबा अदुगा नरेंद्र मोदी ने मणिपुर नुंगसीदे हैबसिदि आइदि यादेबको करिगिनो यादबेदि माबो वांगांगबि तंजादा करिनो हाइतारे नंगी लाल किला दगा अखोई मणिपुरी मतंग याम गांगीदो नमना गाहनबनि का याम तौय अदाइदो अदाइदुदा अखोई कुमधनिंद्रे को याम सेंग हाय कांदा अगो हुजिक लेबो ट्रेन सिदि हुजिक बिलियन लाखो मतमदगी थोकपो नतेबा बिलियन की गवर्नमेंट मतमद थोनो नतेबा खुन समापन का मौद्रा तुरुक निखतन ममिंग थोलंबा मधुकी निथोंग मयाम सिनु डीसी ना कोई की कनो की विलेज किंग नंबर पी से हाँ प्रोसेस और पी ने दा से कोई की एडमिनिस्ट्रेशन से नुगाइना ना बगी एडमिनिस्ट्रेशन कन्वीनियंट की तौबा पॉलिटिकल की ओइबक अदुकी कन्वीनियंट तौबा अदु पोची कोई ची अंतंग कोई मणिपुर सिटी तई कहीं तेबा कनानोम कईनोम होगा पोतु देता तौरपु देता मणिपुर पुमचाद साकनेबा अदुगी पोतु तानब प्रजा सरकार सिगा मई हौनदना मई सुखनब तौरग पोचे नहान की तांग टाइम पांदा ऑनरेबल सेम इन टाइमली करेक्शन तौबा मणिपुर प्रजा क्लैरिफिकेशन तौसे शिव सेना मकईदी याम नुंगाई फावे मसाई मतंगसिदा अखोई मधु बीजेपी नबु मसिबु पीन ngमगद्रो
अखोई सिदब अखोई ममी मरी फमी सिनबो सिबु इगद्राबा बीजेपी ओरसु इरोय कांग्रेस ओरसु इरोय कनानसु सिगी पोसी अयाबा पिरोय इबदा नत्रा पोची मोयना तसेंगना तौरेसि याम सेंगना ताएदना अदुगा अतै तै अतोपा अतै नतबदा यामना अखोई कनो तौनिंगदबदा मणिपुर तो हुजिक तौरिबा अखोई सेक्रेटरीट की एडमिनिस्ट्रेशन सिंगसि ngasi loibi aba pocha hayeng lao hangse lao na haibigi adu wi ne lambi chilise sida ne ba ngasi lo san ya pocha hayeng lao ba hangse lao ba adu phal leina mang re na haraga madu thiroi pesa lo ba pesa chadra di ya da ba ko sigi pocha na magi mama leba ki lamdam si or pe shmain tro pe se mamang de le revenue department gi mission si ममांग अखोगी लंफेन अखोगी ऑनरेबल सीएम की कनो यावदना रेवेन्यू डिपार्टमेंट की अयाब यावदना ब्लेड न मुथलगा सेमदोगा लम योलंबा नंगी एसो का याम लैहरेबा नंगी रेवेन्यू डिपार्टमेंट से मसिना सिंगी मफम सिंगदा तोन तोन मफम सिंगदा फॉरेस्ट लैंड मयाम सिंगसे पता पिथोमबा अदगी मदुदगी पैसा लौरगा मदुदगी तौरगा तौरम मयाम सिंगसे ममिंग ओनबजी मोयना सुम अदाई मतमदगी दो हौराबनेबा हुजिकसु मसिगी खतना लोइबो ओइरोएबा ओके जा अदुना मरम ओरकांदा अखोई याम केयरफुल अखोई सि अमरबोरे मणिपुर कन्ननबगी अखोई मांगलम द संगसिनबदा अखोई पुनमक अखोई सुमायना तवसि अखोई पुनमकना अखोई कंडेम तवहम थोए मतुंग ताना तवदनबा अखोई ऑफिसर सिंगना सेक्शन हम थोए अगो मसिगी से आइदे फ्रैक्चुअल एरर ने हाइडिंग देबा कंस्पिरेसी तौबा अदुगा मसी सक्सेस ओइरोइदि खंगसु मसीना होरेन अखोगी तोन तोन मणिपुर तो बेस तव पॉलिटिकल पार्टी मैम से मसी हुनरगा अमुहन मई चांगनबा कनो अखोगी स्पार्क माना पीबने लवे ओके जा am nungai se ai ojara bidam lak thio ja koi gi mapalom de gi changchin mesing si changkhilak pasing maru oina manipur ga myanmar gi border sida haiba tare se thoi bi issue sing si ndak kasuni kamjong da changchilak pasi mamang ga lising biometric ki laura kan lising 5000 mu ke rang lai be se hen lising 30 hen hengalak pa fam ji jom lai kram so da koi gi immigrant ama oina koi gi lai badu natabida moi gi identity se koi gi indigenous identity ge ma pusilak pa dongna moi gi koi gi sugumba asoi be sida gi sandok na yenga ga de haiba tare moi gi reserve toksilak pa gi dapta ac ga pisilak pa sumai torok pasi sai matang se khuna suk amna sachina suk am rejection da besi Indian constitution si bo khoi gi provision ma'am am pi diba si gi khoi gi safeguard tong na ba am si gi monitor tawri besi fail oren lo ba kamai tham bi ni ga masi ai di section da bane na lo roi section da bane na lo ba swaya de asi gi panelist me ham na sun mai ri tani masi di am blunder roi pa pot ama wai gani sum nagi error ne na lo roi haibadi mamang da khoi gi Manipur ki Imphal airport beauty kendra se international airport chibu lamka ina thok padu lamka thon gi badu semdok re hai madu da chena be mi kana dan di pi re yengbio haujik ki chin state of Manipur na thok pa sida e madu da chena be mi ma ekhoi athu badu thidu ga dan di pi ge ne si kana ne statement thoe responsibility am fix to gadam ne ba साटन लालग चई ओजान लालग न सोरी है बिदु दियारो है बा अदु कमा यादइनो बा मणिपुर की ममांग ने हिस्ट्री द मयाम थोखि बि यम लई रे बा मणिपुर की हिस्ट्री से छरान तुरान सन्न बजा जगह हम लई रे दंडी यम पी द्रगदी याद है बसिमा खंगन द्रगदी गसी हौ मतुंग तारपदसु अदुम थोकप मतमदा मसि मिकुपना उम सिंगना सेन हौदबा नत्रगना इशू सी यंग हौदबदादि हनगन नंगन थोको हैंगे लेतेब अदुदि ngасai दुनेबा ममांग द दंदी यम फौ पीद्रगा दंदी पी खिदबगी अम लेबनिना हौजिकसु रेस्पोंसिबिलिटी यम फिक्स तौबा तंगाई फदेबा मसी करिगिना है मतमदा मसी की चटनबी सिना इकोम कोम थोए हारगदी तसेंग नमकी कोम थोई से मकोइना ngасai ji duni sumna spelling mistake ne haiba dargadi miss spell do buni hargadi madu kai sunati haiba yabada tongan bo wahiyama top wahiyama masi india re exist oidaba manipur khakta nate india re exist oidaba wahiyama pusallaga proper noun namagum hamak paiba se masidi yam line lo phom thokte ba kai gi damak to no sinida ana ekoina
पोट खुदिमकी सोइखिबा लानखिबा पोटसे लानखिबा पोतु कनाना लानले करीगिदमक्ता लानखिबो मतुंग थोगक्तंगाई करीदोगदगे मदु इंक्वायरी भोग तौनरिनेबा अदुगा डिपार्टमेंटल इंक्वायरी नत्रगना मखोइगी मदुगी ड्राफ्ट कमिटी सेमसिंग मनु इंक्वायरी एम तौरगा अथु मतुंग कनाना सोइखिबनो साइगी तामो एनोना स्वाइरी दुनी फाइनल ड्राफ्ट पी मतम याबा अप्रूवल पी मतम मदु रेस्पोंसिबिलिटी म फिक्स तौगदमनेबा रेस्पोंसिबिलिटी फिक्स तौद्रगदी करी सुकानबा लेइरोएबा गी ममांग द हाइखिबा पोट म्यामा हिस्ट्री ने साखीनेबा अखोगी हिस्ट्री हाबिदि कसिदै चाहिँ मंगा द तरा द कुन द थोखिबा थौदोकसिंदो सुमाइना याय यायना सखिबा तारगदी कसी सही खरगी मतुंग दसो ए सुमाइना वन टाइम सुम अमा थोअमिने सुमाइना चिन स्टेट ऑफ मणिपुर हाइना अमा लेमबा थेना खिने हाइना सही खरै मतुंग द थोकबा मतम मदुनि हिस्ट्री अमनेना ओ लेरम हाइना खनकिने मदुदि मदु यादि आइबा मतंग चाना दंडी पीहौबसे मसिदि तंगाई फदेबा अदुदा अमका लूरिबा क्वेश्चन से नसाइगी सेंटर अमदि स्टेट की अनिगी लेनेबा मरी सिदा होय चुमी स्टेट की कंसर्न स्टेट की हौजी लेबा मणिपुरी अमतना मणिपुरी मरुओइना हौजी लेबा पालिबा गवर्नमेंट मणिपुरी की बीजेपी गवर्नमेंट असिनासु मणिपुर काइबगी सुपाम पाम बहुनदेबा पाम मोयबा मरमदि मेथै मसा मोइना नगा मसा मोइना पांगन मसा मोइना पाम लोयबा तबु सेंटर ना दिल्ली द पाइरिबा बीजेपी की गवर्नमेंट असिदा पाइरिबा हेड ओइबा सिंगा अमित शाह ना होम मिनिस्टर ओइबा नत्रगा प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ना मखोइना मणिपुर थुगाइ निबगी वाखलवन नत्रगा सु अतोपा थर्ड पार्टी मा अतोपा कम्युनिटी मा हौजी मैतै गे याम कन्न तौनैबा मणिपुर अकाइब ओहलिबा अदुबा कम्युनिटी अमदो कुकी अमदुदा कइगबो मखोइना मिनुंगसिगी मियेंग अमा पिनुंग बतारगदी मसि अहोबा इनिशिएटिव ड्रामा अमा हौरिबा हाइना सिंगदबा ngamदेब मदु मणिपुर प्रजा पुनमंगनी यारोइदबा तौदबु प्रजा सिंचिगी सेक्शन लम लेबा नसाइगी डिमांड तालिबा सेपरेट डिमांड तालिबा कुकी पामु पाम कामुनदी हराउ बोइगदबा अदुगी एडवर्टाइज तौबा हौरिब्रा हाइनसु कास्टिंग अमा हौरिब्रा थाजलगा हु मसाम थाजलइब्रा हाइसु चिंगदम ngamदेब अनाइखोदि येगदौसि करिगुम अमा फोबा पनिशमेंट पी दतारगदी मधुगी सोइबदुगी रेस्पोंसिबिलिटी अमा फिक्स तौदु तारगदी मथंग अनदर 2-3 भी अमा सोइपो मतमदा अदुसु इरनी न सुमचकी बतारगदी अखोगी लाइबक्सि कदुम लैगनी अना मसिरी अखोय तसेंगमकी यामना कुपना येंजिलगा मसिरी हौजा ममांगदसु क्यारक थोए मणिपुर हिस्ट्री सिगाइरे मणिपुर लेमिनेबु प्रूफसिंग टेरिटोरियल इंटीग्रिटी दा इमोशनल इंटीग्रिटी दा पुनमक चैलेंज तवपा थ्रेट अमा अचौबा थ्रेट अमा ओइरकपा मसिदा अनुबा वहाई अमा फॉरेन वर्ड ने मजे फॉरेन वर्ड हाइबा तारे फॉरेन वर्ड अमा पुसलगा मणिपुर हापचिलकपसे मसी अखोगी लेंगाकसिगी हाइदि लेंगाक दा अखोगी हाइबा तामनि मम अथॉरिटी जे अपतो लेंगाक ओइबनिना लेंगाक न मसी रेस्पोंसिबिलिटी अमा कनादनो फिक्स तौरगा मदो बिफिटिंग पनिशमेंट अम पिहौबा तंगाई फदेन खाली याम चावगा मम अखोई मणिपुर पुंबगी लाइबकने कोई मणिपुर पुंबगी लाइबकने अमुफो थोंत्रिबा मणिपुर बु इतिहास ता सही लिसिंग अनी की इतिहास सही लिसिंग मंगा की इतिहास लेरेन अखोइना इखौ पोने इंडिया की मियाम ममांग दा हाइजरमबदा नसीदी चिन नाइबो वायमा अखोई ममांग दा थमजिल पाइबसे अखोई आइडेंटिटी क्राइसिस आइडेंटिटी दा जम चाव सिंगब चैलेंज तौबा अमोइगनी अना मसीदी अखोई इसम सम न तुमिना लैथोगा ए मसी इसम सम इरनी हाइना ngasi तुमिन लैखिबा तारगदी मतुंगदसु अमक थोकपा मतमदा मदु अखोई खुदोंग थिबो ओइगनी मदु मतम साना अखोइना सिमदोक मिनौबा संगी हाइबो ओके जा आई अरोइबगी ओइना अरोइबगी राउंड गोइना आई ओजा हुमदा लाक्चगे ओजा हुम तेंतक न थंबियोना रिक्वेस्ट तौजिगे ओजा संगसादा ओजा हुजिकी अखोइगी ओजा रबीनसु तौकिबा पनबी किबा थांगतकिबा दंग पॉइंट तौरकान हुजिगी हानदगी सेपरेट एडमिनिस्ट्रेशन एंड नाउ खोगी टेरिटोरी तालाइबा सिगी सिदैदा कास्टिंग तौरिब्रा मखोइदि हेना कनम उतलिब्रा ना चिन स्टेट हाइरगदी म्यांमार मनुंग लैबो ओइदोरिबने खोगी मणिपुर से चिनगी स्टेट नि ना हाइदुराइबसने मोइ लाइसे सेराना पोसने पुरैसे मसी अदुना मतंग स्वाइसदा अखोइ कमाइनि गेंग बाय सेपरेट टेरिटोरी नत्रग मोइ तालेबे स्टेप लोम सिंगिदा खोगी चांगसिलकनबे कास्टिंग अम उत्पनियन लौबो याब्रा कमाइ थंबिदिंगसे अखोइ ममांगदसु को यामना अदुम हाइजखरे काइनो प्लेटफॉर्म यामदा अखोइना हुजिक तौगदबसे इंडिया की जियोपॉलिटिक्स हाइबा तारे अदुगा अखोइगी चीनो कुकी सिंगी पॉलिटिक्स जियोपॉलिटिक्स हाइबसे करिनो मयामरदा करमाइना काइनो सानरी हाइबा पोट से अखोइना मदु लोइना खंखरबने प्लेटफॉर्म दा हाइदरसु मयामरदा हुजिकी कचिन चिन स्टेट हाइरिबसे
independent state ka lothokta na go moi aduda moi gi tawribani masi lo kanda songki kaino se haiba ki wari du di yam sangkrani aina thamjaning badi India leng oigera mokhoi oigera anybody oigera akhoi leimina riba Manipur da leimina riba punamak elhomi maseng mayam se moina kari khali moina kari tawri haibado akhoi na phap ta da bataradi madu akhoi gi asonba akhoi gi mangjabneba aduna madu akhoi na phap taraga akhoi na policy da akhoi gi strategy da akhoi gi plan da maduna akhoi na pangan oigadabneba aduna ngasi akhoi strategy policy plan tawbu kanda inclusive oina tomina ribra haibu pot amakhak neba aduna karigumba any plan ama policy ama puthokpada inclusive oidaba pot oira taradi so maitai na maitai gi interest atum nganglaga chaklaga tawgni na atum kadai kadai digi no group kaya thoraga di tawrieba adubu madu oithokpa yaba lambi leite ichi naw naga na ju naga gi khakta kaino ma tawgni na sum illaga leiba taradi akhoi India da akhoi na thenaga dabado madu yamna makhoi da thenaga dabo potu akhoi dum aruba pot se leyeba ichi naw maitai pangal na su pangal gi interest da tum thaba tawgni haina leiba taradi amasu phangdaba amasu oidaba sum tawraga akhoi di madu da akhoi se unkhanaraga dum leigani aba aduna ngasi ichi naw sigi issue se da ichi naw maitai sing na roliba thodang Manipur da tholiba akhoi dum loina khange organization mayam di chomthawe lawe kaya organization kaya budi adum macha poksale go adubu what is the goal, what is the destination, what is the roadmap haibise mayam da khanghanba machange abo madugi potu ne go aduna hoji hairibo potu akhoi yamna hainingde mina adu tawgera ada tawgera akhoi khangde akhoi na tawgadabadi akhoi kari tawsira akhoi karamai na chathasira akhoi kari tawribra haibise fajana khanglaga akhoi na madu da lepa kanda ko adugi ne government ga people common people singse relationship connectivity fajana leba ta haibene se so singa hairibo organization mayam siga matam matam gi government siga punsalaga aduna magi penda ba mayam laigani hojikti lepaki issue ama lakreba sidi lepaki issue kaweba ko se just something a small issue ki tamak ta nate ba mi hat khare adu pi dare ada pi dare haibagi nate hojikti lepaki issue oina lakre lepaki issue lakbo kanda de akhoi mayam se punsalaga akhoi kari tawsira haiba pot mechanism ama khak changeba ko aduna amada hulaga haiba haite nangna adu tawa haibado matam khara madu break lauraga hojik karamaina punsalaga lairiba issue se solve tawsira haibagi lomda akhoi se kok thadagadaba matam nei haibase akhoi wakhan su khara chawse abo aisu penda ba noaida ba mayam lego adubu madu aigi penba noaita ba aigi penda ba aigi apamba tawba dudi secondary ne haba karamaina akhoi first how to protect our people, our land ko our people haibasida akhoi hana mamang thabu tarade ojagi persona ibani ado yengningai targa leite haba ojarabi ibani nuai tabududi madudi kona sentok se madu secondary ne haba akhoi humna tawgadaba sidi akhoi lebak se akhoi mina changsalaga akhoi gi kaino mapu oiraga doribase ado hojik tholiba issue se kamaina akhoi lemina gani kamaina semgani kamaina solution purakani kamaina discussion tawgani kamaina conflict resolution purakani habsida priority da thamse aba priority da tham tarade aigi nangi party gi adugi interest to loina tongla kanda madu lenga su madu gi platform do piba haigadabane aba pajana su madu pressure pigadabane aba akhoi di madu gi pidabra akhoi da controversial laikre aba ko organization singna isai twin tongan amasai lengang na twin tongan amasai sonda leriba mi na twin tongan na sai isai du punna satta tarade pung kamaina yegani adugi potu da akhoi se laire aba adu lai di ma loin interest to tokbiro se lebag issue lakre irrespective of all parties communities akhoi let us come together and unite together asida hojik madu the solution to laigani Ashang Kasar gi apoi wakalon si yamna phajai ba tare apoi atop posing loi secondary thamji hana punjin jam da koi idea u Manipur da koi priority focus tham ba yamna phajaba ja gi wakalon thambi dai aroi bagi se moza tombi lak chege ja akoi gi hujik ja singa su loi thambi de hujik chathari bi se top tongan ba masak amada lalong ama chatharabra hai bagi pothi madi hujik akoi
ꯐꯔꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯊꯣꯛꯀꯅ ꯅꯩꯅꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯇꯧꯔꯛꯄ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯀꯔꯤ ꯀꯔꯤ ꯑꯦꯛꯁꯟ ꯂꯧꯈꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯇꯨꯡ ꯇꯥꯔꯛꯄꯗ ꯑꯃꯨꯛ ꯇꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯗꯗꯤ ꯍꯥꯏꯕ ꯁ꯭ꯋꯥꯏ ꯃꯇꯥꯡꯗꯅꯤ ꯋꯥꯍꯪ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯤꯁꯦ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯊꯝꯕꯤꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯣꯖꯥ? ꯑꯩ ꯏꯁꯥꯒꯤ ꯋꯥꯗꯣ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗ ꯑꯩ ꯋꯥꯐꯝꯗ ꯊꯝꯒꯦ. ꯉꯁꯤꯁꯦ ꯐꯝꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯒꯤ ꯏꯅꯥꯎ ꯀꯩꯅꯣꯁꯦ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟ ꯃꯩꯇꯩꯅ ꯄꯣꯛꯄꯅꯤꯀꯣ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯥ? ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯁꯤꯗꯒꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯟꯃꯨꯛ ꯑꯩꯅ ꯀꯥꯁꯃꯤꯔꯗ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯏꯇꯣꯝꯗ ꯇ꯭ꯔꯦꯟ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯐꯝꯕꯗ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯈꯛ ꯑꯍꯜ ꯑꯃꯈꯛꯅ ꯇ꯭ꯔꯦꯟꯗ ꯌꯥꯝꯅ ꯂꯥꯡꯕ ꯈꯣꯠꯄ ꯇꯥꯈꯤꯅꯤ ꯈꯣꯠꯈꯤꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯒꯤ ꯄꯥꯈꯠꯆꯗꯅ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯅ ꯂꯥꯎꯋꯦꯕ. ꯅꯍꯥ ꯅꯣꯏꯕꯨ ꯀꯩꯗꯧꯔꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯀꯣ. ꯑꯩ ꯑꯁ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯦꯅ ꯑꯩ ꯄꯨꯔ ꯆꯠꯄ ꯀꯥꯟꯗ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟꯒꯤ ꯐꯦꯃꯤꯂꯤ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯝꯃꯤꯀꯣ. ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯄꯥꯉꯜꯁꯤꯡꯁꯦ ꯑꯦꯅꯤꯋꯦꯌꯔ ꯏꯟꯗꯤꯌꯥꯒꯤ ꯃꯐꯝ ꯆꯠꯄꯗ ꯃꯩꯇꯩꯂꯣꯟ ꯑꯗꯨꯝ ꯉꯥꯡꯉꯤ, ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯉꯥꯡꯗꯦ, ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯇꯩ ꯑꯇꯣꯞꯄ ꯀꯩꯅꯣ ꯅꯠꯇꯦ ꯍꯥꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯩꯇꯩ ꯅꯤꯉꯣꯟꯅ ꯄꯣꯛꯄꯅꯦ ꯍꯥꯏꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯒꯤ ꯑꯣꯏꯔꯣꯝꯗ ꯂꯦꯟꯁꯤꯜꯂꯤꯕꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯁꯥꯡ ꯀꯁꯥꯔꯁꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯅꯥꯒꯥ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜꯁꯦ, ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯩꯇꯩꯒꯤ ꯂꯥꯏ ꯍꯔꯥꯎꯕꯗꯒ ꯌꯥꯎꯗꯕ ꯌꯥꯗꯕ ꯂꯣꯏꯁꯤꯟꯕ ꯌꯥꯗꯦ ꯍꯥꯏꯕ. ꯂꯨꯍꯣꯡꯕꯗꯒꯁꯤ ꯃꯣꯏꯁꯤ ꯌꯥꯎꯗ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯩꯁ ꯃꯥꯅ ꯁꯦꯠꯄ ꯐꯤ ꯑꯃ ꯍꯥꯞꯄꯨ ꯀꯥꯏꯅ ꯇꯧꯔꯒ ꯏꯆꯥ ꯇꯣꯝꯕꯤꯅꯁꯨ ꯈꯪꯒꯅꯤ ꯃꯧꯅ ꯍꯥꯏꯁꯤꯀꯣ ꯔꯤꯌꯦꯜ ꯉꯥꯛꯇꯅꯤꯀꯣ. ꯑꯗꯣ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨ ꯑꯍꯨꯝꯁꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯨꯟꯕ ꯑꯃ ꯆꯪꯉꯦꯕ. ꯑꯩꯅ ꯉꯁꯤ ꯅꯪꯒꯤ ꯑꯦꯟ.ꯏꯒꯤ ꯇꯤꯚꯤꯒꯤ ꯈꯨꯠꯊꯥꯡꯗ ꯃꯨꯁꯜꯃꯥꯟꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯑꯗꯨꯒ ꯇꯥꯡꯈꯨꯜ ꯅꯥꯒꯥ ꯏꯆꯤꯟ ꯏꯅꯥꯎ ꯅꯥꯒꯥ ꯄꯨꯝꯅꯃꯛ ꯉꯁꯤꯗꯒꯤ ꯍꯧꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯄꯨ ꯑꯍꯨꯝꯁꯤ ꯄꯨꯜꯂꯒ ꯑꯩꯈꯣই ꯂꯩꯕꯥꯛꯁꯤ ꯑꯃꯨꯛꯇꯪ ꯀꯟꯈꯤꯁꯦꯕ. ꯄꯥꯔꯇꯤꯒꯤ ꯋꯥ ꯊꯥꯗꯣꯛꯅꯔꯁꯦꯕ. ꯑꯗꯨꯒ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯅꯗꯕ ꯇꯣꯛꯅꯔꯁꯦꯕ. ꯀꯟꯕꯁꯦ ꯍꯥꯟꯅ ꯑꯃꯨꯛꯇ ꯂꯣꯏꯁꯦꯕ. इलेक्शन चही अनी अहम नो वालीदना चही अनी हेन वालीबा हंदकी था तरे निपास दे करंग पुहम से पुल लक्सन जेब अदुगा हुजी खितंग सोई चले बीरे नेब को सोई चले से बीरे नेब मासी गवर्नमेंट इज कंटिन्यूसन ने गवर्नमेंट से लाखनी चखिनी को मासी पिवाफम नतेबा मियाम यादर मै दोक्सनी को अब इशू मान हुजी तौरबी इशू सिदी अखोई ngasa asang na haido sahi kun nateba sahi tari matung tormadi अखोई छलक सारनेबा लोइरनी हाइबनी दा अदुगी पोतु लैब कांदा बिरेन अखोई मिकअप थोहलकुसे आइदी वेलकम तवेबा अगा बिरेन फलन दबे आइ अमा तौन दबे आइ अदु लेबा कंसे हाइबदी मासु अदु लेप मीने हाइबा अदुगा अखोई की कांग्रेस की जु अदुनी तोन पॉलिटिकल पार्टी जु अदुनी सीएसओ सिंग जु अदुनी वाहिदी वाखंदी लोइना मानरगा अमतो पुनरेबा खोइसे होजे पुनम मथौ तारेबा अदुना खोइ पुहुमसे पुल्लसी हाइबसे ngasi खोइगी मिफमसे याम तांगना फम मिफमनेबा को आइदी लारोइसराइना खलमने कनोदी अखोइना ngangoga अखोइगी नंगी कमेंट पिरको मयामसे ओंथोकपको ओंथोकप कमेंट पि अदुगा अदुगी मीसिंगदु कयामना कनो तोबनो नत्रगा आइना ngangiनु कयाम लालजानो काइना अमतंग फमिनबा चा थमिनबगा पामएबको चा थमिनरोगदि मादि मरातोन ममाय मेंटलिटी मानरनी दो सावरपुनिनाको मंगांग मयादबा इबियादो याम ngangeबा आफ्टर ऑल चीफ मिनिस्टर से खोइदी पाइ माने दो मोनम दंगांग मयादो चीफ मिनिस्टर दंगांग मुदनेबा बिरेन दंगांग मुदु अबनि रको सिगुमसे खोसि कनो तो इदरा सिमा अदुगा हुजि इसा तो मेना हाइबा खोइगी कनो से यस आइगी सुमाइना ngasi कनो सिदा आई सुमाइना कंक्लूजन नम्बर थमजगेबा अखोई मसी मोय हैबिट ओइरेबा सुमाइना रेकॉर्ड सेमदोक सेंजिन तौरगा अखोई तौसे तोन पॉलिटिकल पोस्ट मयामसु सोई सारगा मयाम हापखरे तोन कम्युनिटी मयाम की सोई सारगा अखोई नगी सेपरेट लैंड की सोई सारबगी मयाम अमा इंडिया गवर्नमेंट सिगी पोसी लोइना अखोई हुजिकसे अमसु लोइना खंगा वफमनेबा हुजिक मोइसी उपाय लेतबगी तंजादु योक्सलक्तना रेकॉर्ड सेमदोगा मदुगी रेकॉर्डुगी मतुंगिना मोइगी अदुगी इंडिजिनस पीपल ओइननबगी रूम मम थेरप मतमदा नंगी अखोगी कुंगली कुकी इंग्लो वार गाइना थेंगसु थेंगरमदबा यावसु यावरमदबा मोइ पोर्टर ओइना खर लेरमी अदुगा निंथौगी मतमदा खर लेरमी यस अदुगा नगादा अखोगी कनो रेवेन्यू कार लेरमनेबा
अदो 1990 दा आई नहान जो हाय रे 1990 दा नंगी कांबोबी डिस्ट्रिक्ट ता कुकी है बसे लेरम दे हाइबा होजिक मोइन का बहुत काखल इसिदि पाइसल लकपने बा सोमदगी सिन स्टेट सान स्टेट तगी पाइसल लकपने बा 1990 दा नंगी अखोगी नेपाली मसादो कारी नेबा 1995 ता थामिलियन कारी नेबा केसोर तपा 1990 दा काय हबा अदो मोइसी कराई दगिनो असुकम थुना नुपीमना अंगांग अनि अहुम पोकु याबगी पोट नतेबा रेशियो दि अदोम दा सेक्स रेशियो दि अदोम दा लेरेबा अदोम मसे खोगी रेकॉर्ड सेमेमिबा मदुगी डिसीजन लेरमिबा मीसिंग छे मसी एडमिनिस्ट्रेशन दा लेबा मयाम सिंगसिना तौरमिबा थबकसी अखोय अमुखन अखोय मसी यंगजिन मसंगे अदुगा अमुहन सु मसी थोक्तनबा अखोय मसी थेंगना सेक्रेटरीट लेरिबा अदगी अतई तोप स्टेट लेरिबा अखोगी एडमिनिस्ट्रेशन लेरिबा कामुसिंगसिना सिगी पोटसी सरकार दा अदु सीओ दा मतम साना साना पाउ पिबिदना अखोई मखा ताबा मुक थोक्तनबा अखोई पुन होना मिनौद्रगदे मोई अचौबा अखोगी कनोमा सागतखिनेबको रबी लाक चिगे ओजा हुजिकिसे पुनथिनब लोइसिनब तौसेब फमे थमे ओजा असंगसु यामना अखोई फजब थंबिगे बिसे कुसि इंक्लूसिव ओइब्रा पुन्ना दुग मसिगी मेकानिजम हम फजन पुथोकपसे मसिगी तंगाई फतबसे थंबिगे ओजा रबी ओजा कमाई अखोई मसि कदोम दगी मसिबु कमाइना चंगसिन बया अखोगी लीगली दगी कमाइना येंग बया लेंगा मियाम अखोइसे पुन्ना मसि कमाइन थिंगबे कमाइन तो बया रबी बिन थंबियो मसी केनोने होय अखोई ngasi फामिनाइबा पेनेलिस्ट सिंगसी पांदम सब माने अखोई सी अखोगी इंडिजिनस फुरुप सी मुतखिबा तारे अखोगी लंदम सिगी लाइजेबे टेरिटोरियल बाउंड्री टेरिटोरियल इंटीग्रिटी इमोशनल इंटीग्रिटी दा याम चाउना एक्सटर्नल थ्रेट अम लाय सिलियंस अम लाय सिगी सि कलहौ जाइबे पांदम ने ओजा सानसु तामो तोंबी हाइजे हाइदि मणिपुर नुसिबगी अखोई तंगाई फदना लेहौदा यादबने ngasi तामो तोंबी नाय याम फजबा अखोई कम्युनिटी सिंजे तन्ना थाना यादब कम्युनिटी सिंजे पुननबा नुसिनबा अदुगा अखोई पुन्न मिशन नम सत्मिनब तंगाई फदि हौजिक लाइब पोचिदने मसि यामना फजबा सिनि अखोई पुन्न फामिनरगदि नुसिनरगदि अवाद अपादो कलाइदनो येनगदब अदु अखोइना हौजिक मणिपुर दा सुमाइना चिन स्टेट हाइबो वाइ अम थांजलकपदा इराइ लाइन लौद्रिसिगी मरमजे कांग्रेसना अमदि मणिपुर प्रजाना खलमगदौसे करिगिनो हाइ मतमदा मसि 2023 की मे की तांग अहुम दगी थोकिबा वायलेंस है सिगी ममांगदा इलीगल इमिग्रेंट्स चांदिन डिस्ट्रिक्ट खक्तदंग अखोगी 2480 फंगेना अखोगी मिनिस्टर ले पाउ हापके ले पाउ हापके में लुसिंगबा कमिटी दुगी चेयरमैन लुथिजन फंगे चांदिन डिस्ट्रिक्ट मफम हम सेटल दो पीरे मखोगी दंग तले हनगदौने को फॉर द टाइम बिंग हाइदि रिफ्यूजी गिदि हाइ मोंग लाजेमे पने सिगी मतुंग दा अमका हदक ngaragan tang taragani thoid loisinrba manipur legislative assembly ki session da ekoi illegal immigrants khandong ngai rung ta masigi committee ma seba matam da so amaka siri le paw hakipsi minister se mark se amaka chairman thoe assembly na ayaba lawre aga thoe ni speaker na ayaba tawga madu manipur government na thoga gazette ta thoga shonna le paw hakip masana no I'm not aware regarding your notification, I am not asked. Hi Reba, I come there. I want the reality. I want the come there. That means government by Basida, BJP की लंगा की BJP की मसागी कैबिनेट मिनिस्टर ओइबा अदुसुंगा सी कुकी पुरुप की लुसिंगा हाइबा तारे कुकी की इमिरेट मिनिस्टर अनि याव तरा असि मनुंग याम मरु ओइबा मिनिस्टर ले पाउ हाउकिना इलीगल इमिग्रेंट्स खंडो कोई मतांगदा ऑनरेबल चीफ हाउस की लीडर अमदी मणिपुर की असेंबली की स्पीकर ना यानरग थोपा अदुबा ऑर्डर दा आई खंगदे से नो नंग खंगदे हाइबदो नंगी खंगबे आयाबा लई नत्रगना नंग खंगदे हाइबे याब्रा हाइना करी एक्शन मणिपुर गवर्नमेंट ना नत्रगा हाउस की स्पीकर ना करी लौखत खागे लेपा की मथकता अदु बतागरे सुमाइना कंप्रोमाइज आउट ऑर्गन नुमती लेंसन की बतागरे गसी चिन स्टेट ऑफ मणिपुर हाइ पसे सी अराइबो वाफम नते हाइना लौदब ngam अखोजे नंदी मथंग तादा चिन कुकी स्टेट ऑफ मणिपुर ना हाइ बतागरे को कम तो ताबा मदु से इरना मनिदा हाइना अखो तुमि ले थोकदबा अना अखोइना लाक्सनिंग जी नसी की मीडियम से डिस्कशन से लेने से particular wahi ma spelling mistake ne hai bata gadi okay no problem new besi choi da bangam de hai bijai to
foreign word ama Manipur da pusalaga India da exist tau da wai India ki anywhere India ki karo sa Manipur jo si manunda season da bu wai aba Manipur da pirak pa se masi ki thawai na tawroge hai na tawrak pa khuchin thawranga ma mali masi ki chapsaba masi ki maram je thidoga masi athuba da darkar le se punishment piri hai ba se ai ko ki demand yam no je za ko oza tentang thambiyo tena thambiyo kenoni ai shwaishda ai Congress ki BJP ki Shiv Sena ki MPP ki leite mak BJP ki ticket ta karga BJP ki center amdi state na yarga mantri piyune sham handa ki assembly da linjen samanan lawa adu ma warip tu da ma inclusion tawri su kana gum high command khari makada instruction makada tawrongni tanthok tu center ki high command ki makada tanthok tabani birena nati ko natra birena nate ba aduga matam ki oina Congress na su kuki shi nei matam ki matung ina BJP na su kuki shi nei ba adugi document loi dei ni ba ko adum da sat kanoi ba just the point to come to the point aina sai do ai hai che Congress su soibile me BJP su soibile hunnar no ba du loi re ba adum da sanara no adum da sanara no poche adum da sat matam leitre ba adum da sanara no matam leitre ba BJP ke se ai ba hai ke BJP spokesperson na let me finish ko BJP MLA ताश की मनुंगदा BJP की टिकट पीरगा कारगा मंत्री यानी याव तो BJP की MLA तरह यावरी बा हुजी बोल के शन लोग दोई मरम सिबो बीरेंद्र पावर लेते थे नत्रो लेवान खंगिंद्रा नत्रा लेवान खंगे बा असंग चुम्बरा यही है लेते थे नहीं बा अदो हंजन मदद सुम स्टेट के पार्टी ने खरा लांग दबनी party president लांग दबनी मियाम लांगे स्टेट प्रेसिडेंट लांगे अदु वांगंग बुया दबा mai magi political party ki kano mayam ama leibaduna mana tawngam da baleramba yai tawngam baleramba yai aduna ujiki potu du lai ne ba adum na salugum se ba just aina langni ni dum na tre ba issue che ya nungai je za ngasi gi khoigi ya nungai je za huma ki khoigi hiram sidai ngasi bukhali ba topic sidai da am chapma da ba wakhalon haiba tare khoi punjil kanda sigumba khoigi yamna misguide oi ba khoina pam da ba thong gi thok da na ba thu matam da action lokhat pa aduga yam thok matam da haiba tare matang chan chan action lokhat pa si apun ba chapma da ba wakhalon din thambi sam nungai je ngasi gi one de khoigi dalo ki program saruk ya biduna pung phan bai da mak tam ka so ne kai khumna jir bo za hum oza tombi oza Ashang Kasar oza RABI bu notice window TV ki maike de hana thakat phong dok jere ngasi gi one de khoi gi dialogue ki program asri matang ngasi loi jere hayeng su sungsoi sudana pungkhom simak ta khoi gi dialogue ki forum na Manipur thoi ba tongan tongan ma thodok wathok sing matang da khana nei na bi tanja du puduna lakjege midam sungsoi sudana mireng ta bi punang pamaka hana khurum jere